No te rā nei I tai atu ai te minita I ngā take Māori me tana tira ki te whare whakaruru hau o Aotearoa ki Beijing. Ko te rā tuarua tēnei o tāna hīkoi ki roto o Haina, ko te whiriwhiri I te tau kāia pakihi te kaupapa matua. Kei Haina hoki tā mātou kai kawe kōrero a Roy Hana Nuri, nāna te pūrongo e whai ake nei. No te iwi Māori kei Haina e noho ana te reo pōwhiri ki te tira haere a te minita Māori. Ko te rā tuarua tēnei mo te hīkoi a te tira Māori ki tēnei whenua. Nā reira I tēnei pō, mo hatu te taonga, kia tū I konei, hei taonga e whakahono ai Aotearoa a ki Haina. Nā te puia I rotorua te waharoa nei I Whakairo, he tauira o te waharoa nui ka huraina e te minita ki te whare taonga o Baoshan a te paraire. Nā te puia te whakaaro, me te kawanatanga, kia tārai tēnei waharoa, hei tākoha, hei whakakaha I te hono o te whenua o Haina. E rua tau ki muri nei, I wai tohungi ai he whakaitanga tau hoko I wainganui I tō tātou ka wanatanga me tō Haina. Mai taua wā tainua mai ki tēnei rā, kua pakari ake te whanaungatanga ki wainganui I ngā whenua e rua. The whole New Zealand economy is benefiting from our trade, from our connection, our growing connection with China. That absolutely includes the Māori economy. Kua mutu ngā mahi whakawhanaungatanga a te minita me tana tira me ngā kaipakihi I konei I Beijing. Kārere atu mātou I nāenei ki Guiyang ki te hui ki ngā kai ahu whenua, hei reira hoki mātakitaki ai I tētihi pātāpoi, mai reira ka peka atu ki Shanghai. Ki hea, I tēnei wā ki Haina, kia o tipu pai ai ngā whakaaro, ngā mahi mo tō tātou kāinga mo Aotearoa. Ko te tūmanako, kua huakina ngā tatau o te ao ohanga o Beijing ki te iwi Māori. Roy Hana Nuri, Te Karere.